this picture. Aramburu. Aramburu, Francia. Dermi. Saldagna. Saldagna. And the other one, Santa Maria. Huh? Santa Maria. Santa Maria. Oh. Santa Maria is a gold, silver medalist in Spain. Oh yeah? Yep, sure is. It's hot shit. Flip the coin. It was just a banner that I missed. No big deal. Mexico, Shakira. Yeah, it is. Going for the goal. This is it. Yeah, just push the ball, man. Like that? He don't even hit it. Look at that shit, man. Oi, oi. This guy's gonna kill it. See how far they hit the ball? Aramburu, he's bad news, man. Bueno, caso, lo hago entonces. Nos dejamos por la noche a la hora que termine. O caso, bye. Mi hermano. Hasta mañana. Serve. Get it taped the way he serves, man, for us. Under the cheek. She can't hit hard as this guy. It's hard. Yeah. Another one. Gonna be an interesting game though. Yeah, Liga RFL Borst. Box.
Uy, uy, ay, ay. No. Shakia Kamasaspi Referakiru. Sí, sí, no, pero no, es que vaya, yo no puedo trabajar así, me están subiendo en el ladrillo y todo, compadre. Bueno, a ver, que no estén aquí acreditados, por favor. Me baja. No puedo ver nadie. Estamos bravos. Lo sentimos. ¿Qué es eso? Voy en el aire, no puedo mirar. Dime. No, dale, pues. No, ahí no me molesta, pero también se me subieron el ladrillo y todo, compadre. Shakia Kogo y Referakiru. Una llama por eso. No. That little shit's tough. Shakia. Era así con la cosa. What is it? Mitavatsi Referakshei. Es una mala coordinación. En llamas. Sweating mightily. Son 2 millas de esta, ¿no? Son dos juegos. ¿Ya han premiado aquí o no? No, ya, ganaron. Sí. Shakia Vitamavi Referakshay. Sí, hay uno ahí que está debajo. Esa era la que 37. Esa, It's like 30 points. It's only 30 points. Shit. 38-7. Too hard. Oh, see that shit?
see that, man? La orejita francesa es buena. I don't think neither of them have missed a ball. You know that? That's it. Peak. It killed them. They massacred them. ¿Tú has protestado ahora? It's like, shit. Ah, oye, mira. Okay, let's play play again. Argentina, Francia, Berroy, México, Saspi. Fini.